tumwesiga tuwanguzenga tumugemye buli kyalema n'oyo asobola asobola oyo baba waife Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola bw'omunoonya n'omunyweza ng'owangula nze baba ndi wano mu maiso gompanike emikono gyange okusinza ekisooka nenda bukuumi bw'okomyeyo abalabe baloba okutuuka n'abanzaala maama ni baba bagabirirenga balemu okudaga Omukaire ndize abagenyi abo baleese buyambi Katonda yevale ino mukama Yesu Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga abali beroza okay oli kuwa wa media ndi Yolisigira Yazid owe busida bubikado nso sinakemba bambi ndi musanufu ngawe muri kubona mu background emotoka enenene tuize kwa no maka awo mukaire nango bi get road eyafuna obulemo inga tasobola kutambula yavula bwavule wabule chembi nti azira buyambi bona abana abasinga bafwa n'abaana abasigalawo okubambi baaga babazirawo tugire nga tulaga emboozi eno bambi nga tuleeta ku buyambi twaleeta ku akawunga twaleeta ku omutyere n'ebintu ebindi soda nga emwayibona wabula eriyo bamuzakisa abaabona nga bye twaleetera bitono tibimala ku mbeera yaliwo wendogera n'emmotoka y'emukubona eno erimu omwami n'omukyala bamuzakisa bavuire mu bitundu eby'e Kampala nga baabona emboozi eno ya get ready ku wayi media bambi yabagemaku bakuba ati omukaire nga we yalira ati ayenda ko kuboolya osola kubaza sente data doba da mafuta nti bamuletere ku kusola so nekitwizizo na kulwalero wano ku mulundi guno nga omwami n'omukyalo bavuire mu bitundu eby'e Kampala era nga eriyo obuyambi obw'amaani bambi baleetayire ku omukyalo ono nangobi bamuletere sola era nga ona kulwalero sola tuli kujja kugitawa igulu tibakomyoko balese emmere emityere akawunga baleeta bwito buli kintu kyakyo nekirungi bakirese tibakomyoko bamuleetere n'essimu bamuleetera essimu era nga batukobeire nti buli mwezi balina akasente ke bali kujja okumutera ku ssimu ku mobile money nga lwaki tiyemba nti Katonda yabadde mwene ensonga nga wembako byendi Yazid Yolisigira wefu bisede mu bikado amutwegaite ku bambi inga tuwa getu obuyambi bamuleteire abakali ku subscribing please go ahead and subscribe don't just stop at watching go ahead and subscribe like and share our videos why media why media your best YouTube channel why media omukaire ndize abageni abo balese buyambi Katonda yevale ino mukama Yesu mwevale ino abageni abo bavuire Kampala era bakuletere buyambi bevale bali kujja kubire bakuleteire era kuluno byo wegenya ande sabane ne babo banange mumbona ndi awo nde sabane ne kange mbala musemu ojja kuva leo tuva nonge numbe eri kwaka mwevale baba mama okumananze masikini asembayo amagulu gano gafaira
Mbenjire mbukwegikola baana abo nabandetera okunanda. So baawula museku kwa bagenyi babano basanga. Vaawo dada tovaawo. Vaawo. Oyo nandabiro. Oyo nanda kamere nandabira n'okundetera oyo ne maama wange. Ni mukuru mulenzi wagati. Wesibe gomasi ezira kuipesa kodi. Natunga kano butunge. Natunga ano butunge. Natunga kano butunge. Soka. Tuli muti eyo. Baliyo. Mwebale tikusobola kwebaza. Mwebale no mwebalire irala baba mwebale mukama abatambuze babalese yebale. Mwebale no mwebalire irala. Okay, omukaire. Kambe weno wano kwandwira abantu bano. Omukaire. Nali wano nalaga emboozi yo. Nga wenjire nga njiraga ngobona abona oli mumbera mbigwetereza amaiso mali. Gwetereza amaiso nakagoye weye amaiso ati. Oba akawala akatakanira obulungi. Nja kusola ku ne ku beach. Odi beach ojidi. Ndiga kabiri zena. Beach yebe ugira. Obigulira buulira ebyo. Okay, omukaire nali wano nalaga emboozi yo. Ni munango yo lichain ngoli mu bwetaavu oli mu mbeera mbi. So tujire nga tukuwa ku ebintu akawungo omutyere n'ebintu ebindi sabuni era nga ebimu ku byendeta wano omukyalo n'omwami we n'ababimpa bambi. Mwebale baba. Okay. Mwebale nonsimye. So mami Katonda yebale kuba mutima. Era Katonda ataba mutima tumukola. Mwebalire era mwebale ino. Nze ndi mulokole. Okay, mami wena kumokuva wano dada nga tukwere ku byetuko wabulaga akoboti obwida ndayibuka ali butono akasente watukobera sola. Akatende ko wampa. Toyikumbo nandi kunerira muku. Nkubwa ino oli kunirira. Wabitirawo. Yankuba akafu yantola ku musayi. Okay, byejja kubinkobera kankwira. Okay, kirungi nti akasente kanga kaniche kakola kwe. So akasente kankola kumwikuba nayogeranga kunti. Mwikukola ino mwebale kundi danda eri atasima yenze nsimi. Nsimire irala. So nalaga embeera gano nti enumba nga gwatukoboto nalaga embeera yenumba nga yali mu mbeera mbi n'embiyano naje ku kiji nakobekizibwa ekya sola kwa watusaba bati olukwenda amatala gano obwire gabanzikiza emisita gikusumbwa gano watukobe ekyemisita nekyasinga gema ku bantu oti emisita gikusumbwa gano then abantu banera baidye kukwera n'emmere bali kujja kukwongerako ifo twaleeta omere bakuleetere ku mmere bali kujja kuwa kasente n'ebindi bajja kutukobera. Katonda webale embo bakuleetere n'isimu bakuleetere embo n'isimu baba mwebale gatya wentai kwebaza mujako emiyande mwekubana bantu bampwa kunige muje mukuba bwandu olwawo bampwa ku batu abantu abalenzi abafumbo. Okay, balese n'isimu isimu obeere nga wakolesa ku isimu. Nikozesa kwaye bangalagira ekintu kiva mu kugalagira. Wetukuwa onategera okulikolesa? Nkozesa mwali omulenze yampanga oyo yafa yampanga ku. Tojja kubipinga nga abantu. Tigana. Nze muna tigana naye. Okay, bambi kantwalo mukisa guno. Mpo omukisa guno abantu bano bakweyandulire obategeere bulungi ni baani tubaano nga twidigaine bulungi mwaina zaina ni wano waka mbere nga mbalaganga stories nga mutwangu kuno obuyambi wano wetuleetanga omukaire noono oluisi abandi tulaga ifane bakati bifane bino bisa Yazid alonze bulonze bantu aye bambi ono n'omukyala era obona akagoye kwe nikano n'amagulu gafa akagoye nikanaba alina akagoye kalala oti nte eri abali bansuubiza okumpa ku gomasi aye ebintu ebyokuyamba omuntu akusuubiza yakuba isimu ngabo ene emboozi bala muva ku motoka eyo mbasaba busabe mvu eyo ido nja kugireeta mwevuge kumuwulire. Okay.
eri yabansuubiza yo muntu wabona emboozi emugema ku nga yakagibona yakusuubiza atujja kuwa waliwo yankuba nja kuwa omukairo yo goma siibiri owundi ati nja kuwa goma siisatu ayi byasirikiraawo ate omuntu okuwo okuyamba omuntu kiva mutima gutomukaka kisobola ate nze kitaba nakubira isimu nti byewankuba okay so tukobere ku kumami ni wani amaina geera lwaki wavaayo lwaki ovuireyo okuyamba ono soko tukobereko kuba niwe yendidi eino amaina gange nze Zaina Kajoba eri akajoba lya mwami wange kyeni yongera kuwayeyo omukairo ono nze followinga wayi mbona ebintu bingi kyangema kwino mukaire nga yafiirwa abantu be ngazira kyalya nenumba nga talina amasanzi ga egundi emisota jingira munumba ate nga yavula bwavule kyangema kwino nakoba kenyina akatono kanga gaba nino omukairo ono nze Yazid oli mwaina ze wayi kati nze nawulire kyo busedde mu bikado nakuba ate namba muntu wawaka na kobo mwami wange na timu birwakoba nti yeweere Kampala era je tubaje tuwangalira namukoba tusobola okola nekiro namulaga kunako ka video yakabona ng'omukaire ali mu mbeera mbi era nakoba sawe nayo na sola leka twetegeke sola tujagireeta era omukaire tukuleeteire sola mwebale twenda tuveewo ng'eyaka era abakubembere mwena kai mujemberi. Okay. So oli sola nganka ali kuja ya muko kutukobera kuko odako nandira muko ai tukobera kuwe bindi omukaire aloze nga tukayi kuja ku bubwikola omukaire yomuleetaire twabona nti olina olugoye lulalo olwo era lwetwagainemu bambi twakufunirayo twafunayo ebiteeteeyi bibiri twafunayo gomasi 3 mwebale otaleta gomasi liri ku siriti n'omuleetera bizibu ku kyalo abavubuka lero bano ebidagala bedabula dadanga ayambira akagomasi akali ku siriti gomasi edabulidde edabakaire era nga timbi nungi anadimana kwajasanuka katonda mulungi omukaire ekindi njira okubona nga eno mu kyalo olwisi amaadi okunwa kyayi n'aleeta kafalasika mukaire kakuyambeko nava kuona akoba kati sola tulese tukwazira TV n'aleeta yakalediyo bingi kabwito akanyama wali olwiro kalyaku akanyama kona nkalese okay tuli kujja ebyo bindi okay mukoso okoyogereku then mali batole ebintu bayiwanike nga sola obwire tugeme obwire kwandika ebintu tulida kwogeranga tukwenda balaba sola kujja okuwanika batandika nko tini kyabana kuba ndiole ni mukwano gwangole waiswa alina obuzibu nti wagololanga bugiro omukazi amukuba ino so ba mini die kizibu kyo leka ntukale we muko mwene kanestukire tusobola kumusitula ku kyakoze mukole bajja kwogera Luganda tulutegeera n'Oluganda n'Olusoga olumenefu lwamu Luganda is broken Lusoga so tukobere amaina go era lwaki mwavaayo okuyamba omukyalo oyo amanya gange nze Kajoba Yazid tuvudde Kampala omukyalo ono omukyala wange abeera nnyo ku YY media yalaba omukyalo oyo nga alina obulemu yeewalula alina ebizibu bingi naŋŋamba nti ndabye omukyalo ono weeyo waffe naye nteekateeka okubeera nga tugenda okumuyamba ne mugaa si kibi okuyamba si kibi kirungi ate mulimu emikisa nsooka okubaza mukyala wange olw'omutima gw'ayina yaba nkwebaza maaso g'abantu bano ne mu nsi yonna olw'omutima gw'oyina nze sitya kwatula omukyalo oyo buli kimu yakikoze era nze muwerekeddeko okubeera nga tujja mu kifo kino mwebaza kuba mbadde ndaba nga akwata mu nsawo aguze ebintu ebisukka mu bimala bimuleme n'okumentioninga naye bingi nnyo
Okay. Tweyanziza ebintu tudda kugeranga mwayinaze tutoleyo ebintu bire nadda kyendi kwenda kwino toleyo ebintu then nisola tubayenga sola bagandike nga tuwayanga muko ebintu ebyefe kino kiki kino mama tola kwa kana nkali dobalubwe isoke tweyanziza kiki kino ya tuida kulimuwa bitwalenga gali wali tukujja okuta bire bite ebya wayalinga bire bindi bive gali kukati 170 bire bindi tubitwale kumbali wali tubitwale kumbali wali byona byona obitwale wali direct nani atiyambako yamba kale oh katonda wange nakawunga kale tuyambe ko tolemu tole ku katonda mulungi abagabirire muyamba banange kino kiki tuida kubibonanga ebyo bikopo nalaga obukopo nga maama ko lyali n'ekikopo kirala tikaidukira katonda bulungi niga soda ganji Taina tweyanziza bambi Silowooza nti dada ni kyakamanda abanabe nga wembakobye wetubakobanga nti bambi muyambe ku abantu bano muvenga ye bambi mubayirukirire era ntwala mukisa guno nga nkali kweyongayo na mboozi eno okwebaza bona bambi abavaayo ne bayirukirira abantu baife bano abali mu bwetaavu aba mu mbeera mbi kuba dada ono wombona embeera yabairemu ebeire mbi nga ekigambo kyensobola okolesa oba omuntu yandikubye ati yasigalanga oba masikini embeera ebeire mbi aye nga YY media twageza kuwano era tube tuposhinga tubone nga ati simuvaayo muyambo omukairo ono naddala emboozi gye tube tulaga kirungi nti bambi mu respondize positively era nibina ebyengera tubeebaza bambi okuva ini muyamba abantu nga bano era tubasabusaba nti mujje mu maiso n'okuyamba abantu baife naddala bwe nga benda obwetaavu mubaine emboozi gyetugire nga tulaga emboozi ya Tom yetwagabire kwemere waliwo owundi eyafaamu amaiso yenakeetaaga buyambi Tom yenakeetaaga buyambi twamuweera kwali tumala omukyala eyafaamu amaiso enamutumba mwali kwawe yeruga amaiso nigafaamu bamulekera abaana ye nayenda buyambi eriyo omukyala owundi yafaamu amaiso owebugiri yenabalaga omusaada we yakuba ebiso olw'esente ed'ekibiina era yafa n'omusaada yena yamala yanwa obutwa omukyala ono ali n'abaana azza buyambi bwabona yafaamu amaiso yena ayenda buyambi so tukaali n'omugugu munene era bambi tubasaba muveeyo muyamba abantu bano nze ndidi nga ndi wala nimwe tudda kugezaako okukyusa obulamu obw'abantu katonda nga n'omubezi waife lichen twongere okwewayamu kwemboozi n'omukaire ne bano abagenyi embeera emuli kuba neeyo tuli wano era nga wembakobye tulina okuva wano nga amatala gatandise okwaka munumba muno tulese ba electricians baife balikola ekitasoboka babone nga bataayo solar panel waigulu bawayalinga enumba eno tuve wano nga amatala gayaka omukaire abeerina ekizibu ekyemisota nga gimusumbuwa bambi nga katonda n'ayamba obutamuluma ng'egindi agigemaku wabula abeire munzikiza nga tasobola natadooba kuba esente azira so niguno omulimu oguli wano wabula nga wenkobye tubasiima ino dada okay katonda bawe emikisa mweyongera emberi ndogere ntya weebaze w'abantu abakuba bano bano abakuwaire ebintu kankugemereku oyenda akagema kale kaako mwebale ino mwebalire ala nsiimire ala mu maiso ga katonda mwebalire era katonda naidi nga nsiimye nsiimire irala
mukolenga bwe bidda baba mukolenga ebituukirira mweyongereyo n'okusinga bwe muli awo katonda mwena abawe abongeza enkabi abawe obulamu n'abaana abali eka boona abawe obulamu niba naye bwe mwina boona abawe obulamu mwebalire irala mwebale nakutaawo ono omuntu omubeezi eno ataali mu kumpanya azira mu nigu naire kyemumukoba era kyayogera n'ebiro bye mwakola byonna nasiima mwebalire irala mwebale byatuuka mwebalire irala nsiimye nze bana ni katonda naidi nga nsiimye so mwaina zezaina wena tukobere ku emere twaleta kukwemere lwaki oyongera emere mu bungi ati nongera emere mu bungi muzeyi najja mubona nga alaja nakukyemere ate Yazid wena webala omulimu ogwo gwofaayo okuyamba abantu nga bano kuba nabona kiro 10 nga kuba ati myezi 2 nakuba kanongere kuku kibereko 25 tomanya giyinza omuwezaako emyezi nga 3 ayo muleeteire omutyere mungi no tajja kufa mwiguto asobola okulya emmere eningi kati twawulira ati yemwawulira emmere yaliire eningi agwire mu sepiki bamwe agenda omwonga tojja kufa mwiguto emmere eno ningi kafa mwiguto tikasaala mwebalire irala ino mwebale tojja kufa mwiguto tojja kulya bintu bingi bino kafa mwiguto tikasaalwa tikaluluma emmere eningi mukaire be edda kunsobola nakukoba nakanti ntolanga ku katundu kakagema era otuwunga mbaire nja kumalamu sabiiti eno era nga ntoola ku so soda mbwene yena balese mungi gasa jako kosa bulamu bwo soda jamuno ati ono mbwene soda bungi byona wazake nkuba nti mulese kitono era byona nsiimye bino byona nsiimire ddala oba ebindi tuyizeeyo okutwidenga mpola mpola ebe enomba mugibona nene ledi yekola erimu amanda soko gama dada bamugulire n'akalediyo soko oteeko akataako tokaidi akataako gaba dada nga ataako lediyo dada lediyo gibona ngigibona ojja ejjakubanga gano ekuyambe ku birowoozo era kwekekanya ebirowoozo era tulina okwebaza nnyo katonda eyatumanya nga nensi tennabaawo yeebazibwe katonda kitaawe wa mukama waffe Yesu Kristo ddala si nebyoyenda nebyo ebiruma abayaaye lediyo tuleseekola nja kwida gano ndakwida gano nfollowing ebintu bino mbone bikaaliwo ndikuva wano endera nja kwida gano mbone radio yaife eriwo niwoiranga buli mwezi byona kanga sola bagitwaireko nja kwida gano mbone tulese ebintu bino batulukwendobe mu bulamu obulungi ndakwida gano mbone embera yeri etya n'omugaso gwange lwaki oti bano so butya no radio nja kwiranga biki era mpulira okay so twaleka kuolo nga tukoire obeera olukutwinonola nti twakuwa esente akasente ke twakuwa nti wajja mwidwairo wajjawa najja wabitirawo yankebera natoola emitwalo giti waliwo yantwala mwidwairo eiganga waliwo wabitirawo yantoola ku emitwalo 2 wasigala 3 yankati amakerenda gano getuge bakukebera kisirimu mbe nzira sirimu bakukebera ki omusuuda ni pulesa n'alusa bazuula ki abasawo bazuula pulesa n'alusa bye bazuula pulesa yali waigulu wansi yabagaanaani wansi ng'akaali kuyika naye ng'omubiri guno teri bukalamu nga bwe nakukobera bagyongeraku buti baginya pulesa yali waigulu ku bulungi yakoba ati leeta y'emitwalo 2 kuba iwe tukulingirira oli mukaire aye gabeera muto twakakutwire ku esente nningi bantoola ku emitwalo gino 3 egino 2 bankuba bwanaani bwakifaanani bakuba ku nekifaanani kyona kyona
era yenga pulesa yebayizaamu n'alusa. So butisaawe n'embeera saawe eno oliko ku bulungirungi kuku ng'omubi omweru. Tumumetonta nayogeranga ku nti era nafaanananga ku nti mukoze wera wambona olwasooka ng'okoota omukazi ono mukoleko otemukoleko weeraayo bwege. So buti omutyere n'akawunga ojja kutandikira ku ki? Takutandikira ku nani ku mutyere ki oyenda kusooka na kirungi osembyeyo ekibi? Ntabakanya wazira kibi akawunga kona waliga ekibi byemuleze. Akawunga tikakunigirira ati yafunye omutyere bwe takatulya. Byona mbyenda nasookera ku sukaali maama olekyaizemu. Ayi sukaali totemu mungi kuba sukaali tetulese mungi ino naliwa sukaali ono once kira 25 kira 25 sukaali takati tujja kufuna bulere bwa sukaali kira 25 ntamu kinani ntamu kakanani kajiko kalala. Okay sukaali kira 25 akawunga kira 25 n'omutyere kira 25 ne box ya sabuni guno muno soda buli bubiri kambone amajani lichaini katubone ku ebintu bino bawere dada bulungi ole saya ibango eno ja kwokya bwokya yakufumba yakukalirira takusooka kukalira nakwokyako embwa tejja kuwa wano chaini chaini omukaire kayi mwevale omukaire bamugulire enyama ekiri kwewunisa eno enyama ezira mwigumba oba abaguzi bagulirira owa bucha ndibona yaibango nze muzeeyi yali mukindaagi enyama dino ndiidi yaibango ndigibona lichaini omukaire kabamba kakano mwevale ino awena tubona akawanga ka dada so lady soko jita wano soka lady jita wano oyenda kumufaaza mfeyo leka faayi deni sayina mufaaza nganterekerani kabiri kino kiteeteeyi ajja kubanga wano bakugira mu senta kino musenta tetuukayo okay bali kuwa n'ebindi biyo mukaire eriyo kino eno balubu omukaire bamuweere gomasi 2 gomasi 3 bakuweda kwambala mukyengani bamama nimwe bamama bakayi kati olekere okoza olulala obwire era ndoza bwire kaja kakalema emali dada kamute kugoma side dada nawo banange eriwa okay okay tubane frasta dada afune ni frasta kinene kati ni woyabula sobola kwatika nali mwevalire irala mwevale ino mwekaza banange kino frasta ibako nebite bakulete tujja kusaba bwana abakyala mbululu obuli kwida katonda nabidi mwoyo byenkoba tojja kusaba kalulu kana abakyala ko ebintu bino bingi frasta etatika ku kyalo kuno okuba nayo nga linze ndi wa mutawuni gaga frasta kingizira yino oba otama musoba mwinogovu muna ebintu bino muwe bino baana tuli munanda ya bintu bamuleetere mugati tipu topu ababofolo bana kino kinene kino
banange mpyakunirira baana imwe katonda ako baati katonda mu bitaiti ekindi esimu ligwaneliro omukaire bamuleetere n'eisimu fula shemazi kino kinene akasimu kakano kamugulira omukaire soka otulaga isimu oli omukaire eri registered line kirungi isooke nalongo nina ebirala ebyo nangobi isooke nebirala ebyo omukaire bamugulira isimu yayaka otyo licha nifuna ebifaananyi bino ebyokumpikumpi wano osobola okujja ku mobile money omugule ni kadi y'omuisimu tuguze Airtel ate nga kuchika kyabise tuyambe mukaira isimu alikuja kuba kumpulizaganya ayi bana tutwidda kusaba chairman bayongerwa obukumi ku wano wa mukaire gano twene ebintu byifenge babikoze tubyagane kuba ndakwida nchecking ndakwida ku wano mbone embere lyetya ate idye byange ngwawo obugwe tikoba kwendagala nga ebintu byange mwabyonona era nga nkobera abantu we ebintu nti right go I don't know gomas dad ai ataka ai nga akadomola kabwito walese kanene ki dada kamutwazeeko wabana nga kubya isimu bintu walese bingi bino kai batasoma wadduwa tibingi Yazid mutere mu mali so abali kuwawa media ni bino ebintu byona bya dada nze tujja kukowa kwebaza bambi omukyalo ono Zaina n'omwami we bambi tweyanziza bambi kulwa family eno nze ndakwebaza tweyanziza kuba dada mbere ninze mbere oti ndi mwana wa wano gasayo na ndida sayo na naida nga bambi tweyanziza omwoyo gwe mukoze tusaba n'abandi tujja kukowa kusaba tusaba n'abandi abantu abayenda obwetaavu bangi ayo obusobozi nga wayi media tulina butono abayenda obwetaavu ba mikwano bangi ayo obusobozi ate kadoke bawira ati nga bako ku bando ni n'omutiere teba ku isimu lyange oli yakubira ndi wa bujiri oli yakati ni bwana mayingo oli yakuba isimu yakati olobyo okunamba ayi nga bambi nendo okuyamba ine ebintu miza so tusabe bambi mutwegeiteku tuyambe abantu bano abali mu mbeere embi tukisobola mu bw'abantu eteraire Airtel twena tufune n'enamba y'esimu ya dada ne Airtel namba y'esimu soko ginoni ajja kujutwa tija wena gisoma wano abantu badata nga bamusumbuwe tobona namba da batenda kudisoma kumpe okuba eri yabaferero mu Uganda yeyo none kabafere banyi jikubeku hiyo ni risiti ya eno risiti ya tuvideo boja kujitereka wa risiti tutwele bakati akasimu ko baka atuwaka ibawiba akasimu kawo kali ku ni risiti ya asula risiti ya isimu risiti ya isimu neyo bali kubako jikwate muogere gama kaona kano niga kanoti kano kaniga mulune mulala oti alo lamuse mwebale no mwebalirala era nsimye mwekaza mwebalirala mwebale ino katonda yebale kuba mutima yebalire irala yebale ino era nsimye nze ni katonda idinga nsimye mwebalira katonda bakubembeze bukalamu
abakoze bino katonda abongeze emberi abongeze ino Okatoyanziza dada isimu nyo tolituwa butiriryo olumala okwogera oti olumala kano ng'oniga kano katoolako oida kulye gampola mpola sena nenda namba eyo nja kugifunanga YY media nja kufollowing up ebintu bino ndakwira ni charger eno charger isimu echarginga akantu kano isimu nyo toligaba wogoba ebintu byange nja kwira kano nogaba radio dange edo endandaga oida kwagana oba migati gyogabagaba ayinza bino byotienda twasiki bintu olivya oida kubyagana nga biri awo kudanga kano haidi nogoma oja kufairanga wano njaga kusaba sene watunkiza ilala banange yambala muku negoma sentunze ndiroza nti isimu lyo tawansi bibaawo tawansi owa wangulu isakaliyo sola olwedde laga sola nga wangulu olwedde sola ya pano ya bamezi okugitayo pano twamazira okugitayo era nga ba electrician bali kugezaako okubona nga buli kintu bakikola mu bwangu tusabe katonda kuba amadi gali kuidaye ndidi bagana atandika tunaba tumaze insha Allah so okay katonda yabadde mwene ensonga ebisenga biri mumeka mundomo biri mumeka ebisenga biri bisatu okay enumba eri mu bisenga bisatu okay leo nani akwigwire Yesu nakwigwire katonda bintu bya Yesu ebyo ja kubinendesa owulire dada kuba bikola Yesu mulungi bambi kisera kyona kyona katonda mulungi katonda bona bona naawo ekutuuka oba ekulebera tuizeeyo webe kulebera tuizaayo yogere kituufu be entuuka bulungi omanyi otukaina baire olyange zaina bambi tuyanza tiri tijjaako wa bambi nimuko bambi tuyanziza omuntu yotaidi okumukolera bino omukaire musabirenga abantu bano atakwidde yotazaala omuntu yatazaala avuire Kampala risiksedo mungira dona luwaiwe musabirenga abantu bano bambi abaami abaline aline n'emirimu gye gyakola biki ayerekereza obona muntu ali kwambaza waziika abaana bati bana nabafuusa abaana bano abali kwambaza omuntu azaala omuntu aba n'abaana balo bakufaako bati yes tubabona bangi yaba n'abaana balo bakufaako aya abantu bakufaako bati mugyako emiyando emubona amagombe yena yafa omulenzi yaliko mwana atambula butambula ati obona abantu ensingeri yabayamba kyenzaidde okunki osooka ovaale donadona omulundi mulala n'okuvaala ndi kutengeeta bike kyenzaidde olibona mukaire pugalunga lwaki otakyo bagano tirikumana kwebaza tirikumana kutwala tirikumana kyakukola wabula ndakumalena okay that's enough dide ife dido tukugulire okay mwaina ze nikule mwaina ze zaina omuntu omwoyo guno oguyamba wagutolawa omwoyo gw'oguyamba nagutoola ku mwami wange kubeera namwagaana ngera wa mutima mulungi ate twayagaana nga tuna tuli bakisa kuba ayambye bangi zena natula nakuba ate ayamba wakolera afaayo nakuba ate zena wentatoola mutima ogwo nakwopera kwani ndoba okwopera kuw'omunumba ate nakwopera kuwaawo bweru nasalawo nakuba zena alina okuyamba kati twende tukobere kuweenaawo
abantu bangi tulaga abantu bangi abali mu bwetaavu abantu babona emboozi zaffe ayi lwaki leero abantu omwoyo gw'okuyamba mutono ino ki abantu omuntu akoma kuba sorry ayengeza katwire no eza katwire kuyamba muntu oyo lwaki leero omutima ogw'okuyamba mutono mu bantu oba ekyo nkyogere nti abantu okuyamba omutima mutono olw'ensonga abandi tibasiima bebayamba omuntu ajja yayamba omuntu yatwala obwire bwe yamuwa buli kimu ajja osanga yasangayo bingi nga boogeire bingi bantu benyuwa okuyamba ayi kisinziira mu mutima gw'omuntu ne Katonda akuba kanambe fe musiraamu tubaire tuyamba mu kisiibo abantu abanaku abaza kyesobola wakola sadaka tino kati mu busiraamu bakuba nti empajja 5 mu busiraamu abasinga tibadiide aye ng'eno n'ekizampu yesinziira ku ekyo kakuba nti kanambe Allah tomanya ayinza okunsasulamu ekisinga mu obunene ekisinga mu obugazi otukobaire ku kumuwera isimu kino kidi oba obeera okusaaga busaaga onkobaire ku kyakasente eri obuyambi bwe bwojja okola nga tuvuire wano muzeeyi njamulekerayo akasente ak'obwidandabe n'ekirala eri esimu mbuwaire ekizibu kyona nkubire muzeeyi oba oyenda kasente kaidwaliro omuflashinga nja kuteera ku esimu dada oba oyenda ki nti oba kawedde wa kasukaali njasindika ku niwe dinaba 15 diva mu kiro da sukaali niwe dinaba 20 muvaamu amakerenda njataako aye akokawulire ali kulekera isimu eryo ekintu kyose kibanga ko bino byakuwere biwairewo obanga ofunye mu kubulire bwenda mu kubuyambi osobola okumunigira akasimu ako baida kwegese yoniga wamukoonako yakubira bega yakusinikira kuba kayitana omuntu ole wajja mu idwaliro aye kayitokoba otyodiriwo kanige bampe akobye nga weno oli kubona ngembere ekoleki nenda geno bemuko moyo gusaasira oti mekulu no tinabandese kuno nako bantu banamulira gwa mukaaga kyakuko bangeri eyo kale nenda natwala ekintu nga kyene ndikibona ku pegano ko bentya ifuja suli basanufu nzera mbe nsaba nende ngo edino nga wobero sagomasi nenze gomasi dino wone ku ido soko damba dona isatu mulundi mulala soko oditemu obe munumbo omu obatosobole lero okulambala gomasi dona desuleku odebwike nze mbedowoza nti nawe atiresiti wegobe kuku nibirebe ebikuluma era mwebale na mwebalire munumbo omu ebikumi n'enkukuni byakumali okuluma bya kamala kitundu kya mwaka banfugiriramu ku bulezi byafwa ayi tomanna bwe biira byawamu muli mututontono sololese bunene ki ejja kuba kwa matala nga meka solandese obunene matala 6 nga kuli okukyajingiraku n'okumulisa wabweru ne munumba bange kuliku omusana kuba batukobe nti kubanga kuidyeko omusana esobola okutandikirawo okwaka kati ndiri era esobola kuba nga esensinze okay muko tulikumpi kumaliza mwaina zaako yembu yakwagana n'omutima ogw'okuyamba kino kyava kuki ogire ng'oyamba ki background yo wena bakuyamba kino kyavaawa ebikola bino by'okuyamba abantu ti buli muntu nti yayamba abantu bakoowu okuyamba guba mutima ate n'ekyokubiri bw'oba oyina Katonda osobola okweteeka mu bigero by'oyo omuntu gw'osanze mu mbeera n'ogasenga embeera eri kunze abantu kibagana okuyamba tebalina mutima gwa busaasizi ate n'ekyokubiri okuyamba kuno obanga asize nti nno totunuulira kintu kirala kyonna oba omuntu tasiimye oba takozayo ki naye oba oyambye ku lwa Katonda kubanga bw'osiga buli kyosiga kyokungula
abantu bagala nnyo ogenda mu nnimiro bajjeyo kasooli nga tebamuteekayo bagala nnyo Katonda abawe ate nga bo tebakola ki tebagaba naye bwe oyagala Katonda akuwe oteeka okuba nga okola ki ogaba kubanga maama ono ye buli wayimuse essaala asaba Katonda naye Katonda tali wano Katonda ayita mu bantu okukola ki okuyamba oba okukola kati ffe tukiikirira Katonda nsobola okufuna omutima ogwo nsobola okuba nga tuyamba abantu nze kinyambisa abantu nti nno ekyo kyabwa Katonda okuyamba ate bw'osiga okola otya okungula. Okay, we naawe muko nga tumalikiza tukobereku nga kyembuuza ku luyiro lwaki olowooza abantu lwe tebakayamba bulungi kuba tulaga emboozi zino edigema ku bantu babulidde abali mu mbeera mbi aye omuntu akoma sorry tasobola kuwaweera siringi 200 ate gy'omugire sabbuuni w'esukaali lwaki omutima ogwo okuyamba guwaire mu bantu abantu kibagaana okuyamba tebamanyi lwaki biki ebiva mu kuyamba kubanga nga bwe nkugambye nti okuyamba obanga asize yalowooza bw'ateeka bw'agaba bino ebintu nti aba asudde niyo oba tosudde abantu beetaaga kuyiga kiki ekiva mu kukola ki mu kuyamba kubanga bw'oyamba naawe okola otya oyambibwa tomanya buli muntu yenna ajja ayitira ku ki ku munne kati bw'oyamba omuntu naawe olina akaseera kojja okutuuka Katonda akutunuulye nti wayamba omukyala afaana bw'ati nga mukyala wange bw'akoze naye Katonda ajja musomosa awantu ye watasuubira kubeera ng'akola ki ayita kati abantu mbakubiriza bonna babeere nga bayamba ate toyamba lwakuba oyina yamba n'ekyo ekitono ky'oyina nze nasomako mu Bayibuli awantu awamu waliwo omukyala basaba Katonda yabagamba waliwo omuntu yali yeetaaga okuweebwa oba kyali kuwaayo kiweebwayo mu muzikiti oba mu kkanisa kati omukyala oyo yalinga maama ono bw'omulaba yali talina kintu kyonna naye kyeyakola abalala bawaayo ssente nnyingi ne bawaayo emmere nnyingi naye yalina peesa era yalina gomesi y'emu n'agikunyuulako epeesa eryo n'awaayo mu kkanisa naye Katonda yamubala okubanga yakola ki yasinga okuwaayo kubanga lwaki yawaayo na mutima gwe yanoonya ekyokuwaayo nga takikola ki takiina kiki enjagala okugamba nti towaayo lwakuba oyina naye kwata ku ekyo kitono ky'oyina osobola okuyamba abantu bangi baneiba bawe bafa enjala naye nakwata emmere n'agisuula kasasiro n'aba n'emiceere mingi nnyo baana ne basena abaana emmere ne bateeka ku sowaani naye nga tasobola kugamba nti neiba wange wali kamukwatireyo ekiwagu ky'ettooke naye abeere bulungi kale nkubiriza abantu bonna era nva waggulu nga tumaliza nebaza mukyala wange ono omukyala ono kale nga bwagambye nti nno namuinspiringa naye bantu bangi asobola okutunuulya omuntu ng'akola ebintu n'atabikola naye nze mwebaza olw'omutima nti kuba omutima gwe mulungi ayambye abantu bangi ate nakano akasente si katono kasobodde okubeera ng'akwata okuleeta eno nze nkwebaza nnyabo kuuma omutima ogwo ate Mukama ajja gano byosize ogenda kubeera ng'oviisaamu biki binene bisingane ku bino ebigambo byange ebisebo YY Media tukali wano tukagezaako okuwalinga enombe y'omukaire nga bwe muli kubona balo bodi tandise okuweka kino nekitala kina muleetera kwolo kyengemye mu ngalo kino kyengemye mu ngalo kina muleetera kwolo kyabeera akulisa nkuleeti leero omusanti gwase bali kunkoba so tandise licheni balage balubu eyo eno ne balubu eyo mu kisenge ni balubu eyo mu kisenge ya dada balode bamaze okugifixinga gatandise okwaka switch ojja kumutera kumpi wa otaire wala anti buneno olibona aso okay aiwa nakona wana aiwa natukawo so switch tumuteire gabuliri switch tumuteire gabuliri laga kuko buliri butono buti tienda kubulaga bya anda kibe kyamenekanga awanira yatamu wa muti okay kina kitala mukizeyo so tukujama iso kuwalinga kujama isa batalaga atandise ole okwakanga muri kubona kyo nekisenge kyo mukaire wasula katubone leka amatago agola leka abakulu bateye amatago agola no mukaga gwe gali
tovuga nonga wali kwaka bulungi belectrician baife wendo gerano bamaze okuba yalingana umbene eri kwaka ndakubalaga kunumba tuli kuvuga nonga enumba eri kwaka eno ni light eyokuli ya emberi ndidi ejja kumuyamba kuino kamera sobola okuida kwano lino naidire lyo mukaire era balubu yino yatutayimo balubu yino mwidire lyo mukaire balubu yiye eri kwaka wano mukaire abera afumbira aluyi wano so kijja kumwambanga kuku okubona abere wenzikize ino tulibona obukula amayigo mukaire abera afumbiranga wani mukisenge mwa tutayire mu balubu mukisenge tutayire mu balubu yiyo eri kwaka eri itala lya kusatu obona obuliro mukaire te obuliro mukaire nubona bulisaawe eno so itala lya kusatu mukisenge then waliwo ekisenge ekindi kino kyo tutayiremu ngo katonda wange kisenge ekindi waliwo kyo tutayiremu balubu ne balubu eyo kuna kisenge ekindi tutayiremu balubu eyo kuna then iyo kino ekindi ekisenge kino ekiri kyona kiri wano okumpi ni kyasula mu kyona tutayiremu balubu so nogwo mulimo oguvuukolera bambi YY media twalwana kubona nga tulaga emboozi y'omukaire embeera yali yasulamu obubi era nebyo bambi bamusakiraba ne batuyambye kuku alichain tulage kukone yeinuma male tulage ku ni balubu yeinuma so ni balubu yino yeinuma yona eri kwaka balubu yeinuma yino tugitairewo yona eri kwaka so kyetukoze tukikoze bambi kyetukoze tukikoze eyo ni YY media saba balina obuyambi batu musigale nga mujama ensonga muyamba abantu baife so eyo nembeera tumalikirize eberiyo kemulinako kambe wano tube wano eriyo kebali oba kabamuli kwenda okuwa kudaada mumbuwe tugolole kuba obwire bwona bwobugire katonda atuyambye amaadi licheni come closer kasobola okwidana kabone ko dada bamuwira akasente kakano ni mama ni baba mwebale ino mwebalire irala daba akasente ku bulungi mwebale ino mwekata mwebale mama baba ugansangwire mwebale kugansangula baba mwebale irala nze nsiimye ino nsiimye irala nsiimye ayikubula kyakukola amasano gene nago ganswansaidere kale esente jakuyamba kukola kidino bulwaire ebyokulya mumpaire byona byamakerenda nole yankoba atyoira era ndakwirayo kuba ndikuwulira muno ngera ali kunkola kukasente kaba kuba katono okay kale mwebale ino mwebalire irala webaze ni YY media kubo ni YY media yakugema ku kamera Timdi kukolera bajeta batya YY media bajeta batya tidi kubo tu YY media adi madira kiri bula kigambo ekyo medi madira YY media no dine dia otu YY media mwebale omulimo gwo mukola mwebale ino mwebale omulimo gwe mukola nsimye mwena nsimye gaza yendeseyo kutasima wanange bambi tulujja kusirika gano ekyo tukoze tubaza banaife bamuzakisa abatindiza olugendo okuva mu bitundu eby'e Kampala ne baidde eno mu Masakolo mu disitulikiti y'Iganga wansi eno mu byalo bambi nzibu okutuuka ine emmotoka enguudo mbi embeera y'omukyalo buli kintu kibi amaadi obona naikonta ntono bano aga butunkulu abasinga tukutereza enumba y'omukaira y'obona endigirado endigiri tukubira jambo so embeera neyo tugezizaako era bambi banaife bagezizaako tusaba Zaina n'omwami we tusaba Katonda abagabirire
abagaziikize maali daimwe n'ebyenfuna aba ebyemwenda byabya mu bulamu abakingirize ebibi byona byona mujye omaiso n'omutima ogwo gw'okuyamba abantu kuba abeetaavu bangi abayenda okuyambibwa. Dada tuba tukusaba twalwe ne tubone ng'ofuna ebintu bino, tukusaba nti ebintu bino bikolese bulungi todiibuuda emigaati osobola okudiibuuda egyo kuba ndi disaale na digiwaako oida kuwaku ni baaneiba muli abakukuuma gano sodo dakunwa kumpola ayera so nga wembako bye amwe bale kubeeyo nga muwagira wayi media nga mubona mbozi daife bami n'abatuyamba ndi batuwa ku buyambi okuleetera abantu mujye omaiso n'okutuyamba muyambe abeetaavu bangi ayife enfuna ntono tusobola kubawo twenkanga imwe muzirawo mujye omaiso n'okuyamba abantu tutoko namba daife go ahead and help these people oba oliawo woyamba katonda yeno oba oliawo takulekerera kiba kibi okuli enyama wagabira embwa engeri yomwina agenda kuba dada ono ndowooza enyama abeire nga alwaina okugirya haya akanyamba bamuwaire soda wuuyo biki era tuli kusaba erina okubaayo ku omuntu amukuumako kuwano obwire kuba bibamuwaire nimwe naakaali kwetegeera bibamuwaire bingi naakaali kwetegeera kuba abeire akubanga abantu ati lwaki tifa okuba ano nindagaze nkanzira kwa namba lwaki tifa wabula katonda idye yamujuna abantu baidye bamuyamba so tulikwenda kukuba oli tusaba baneiba basule kuko naye muno first of all bamukume mu mbeera yali mu psychological talioke olw'amasano nti ebintu afunya beeta bisuubira n'ekindi nti ebintu bino eri abandi ab'okukyala abatali wano bali gano niifo gano basobola okulowooza nti tujye tutwoleko ku ebintu bino tutwale kuba mukazi mukaire so walina okubaako ku omuntu yeena amukuuma. Ndi Yolisigira Yazid ku kamera neni Lichain ali ku kamera olunaku lwa leero. Lichain musaada mwembi ayina YouTube channel ye bagyeta Lichain LEECHAIN osobola okujaga mu followinga subscribe ku channel ya Lichain tubanaye gano twayamba ku abantu ab'omu kyalo yina yera yaje yakola ku emirimu egindi naddala obwire yaje yakuba abataka emiziki bakitola mwendawulo. Ndi Yolisigira Yazid owefe busedde mu bikado.